Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridha ilahi ta'ala ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Niyas bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Taha bin Yahya. Atallahu amra fi Syekh Afiyah. ولجميع مشايخ دار التوحيد الأصلية ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأستاذنا وشيخنا ومشايخ مشايخنا ولمن استعان بسببه ونخص خصوصا شيخ بهذا الكتاب النصائح الدينية. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'an nabi bi'ulumi wa maddana bi asrari wa aada alaina min barakati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya anhu sallallahu alaihi wasallam anna man anfaqa 'ala al-ghazi wa lam yaghzu falahu bi kulli dirham. Waruya tin ceritakan anhu sayang Nabi apa anna mastune wong anfaqaken sapa man ala sing atase wong sing perang walam yaghzulan ora perang sapa man falau mongko iku duwe man ikul dirhamin lawan saben-saben dirham sama umiati dirhamin utai sak 700 dirham wa man sapa yang infaqaken sapa man ala nafsi yang atase awak dhewe ne man bila ghazwi ing dalam perang falau mongko iku kedue man bikul dirhamin lawan saben-saben dirham sab'u mi'ati alfi dirhamin utawi 700.000 dirham. Walir ribati lan iku kedue netepi utawa jaga fi sabilillah ing dalam agama Gusti Allah, dalan Gusti Allah. Fadlun utawi keutamaan azimun kang agung. Iki diceritakno saking Nabi. Annaman anfaqa 'alal ghazi wa lam yaghzu falahu bi kulli dirhamin sab'u mi'ati dirhamin. Bahasanya seseorang sing berinfak utawa nafkah kanggo orang-orang sing sedang bela agama Gusti Allah, sedang perang bela agama Gusti Allah. Tapi orang sing infak tersebut, orang sing nafkahi tersebut itu tidak ikut perang. Cuman cara mana ngasih fasilitas, ngekai perawatan ngono tok. Falahu bi kulli dirhamin sawa'u mi'ati dirhamin. Maka bagi orang tersebut sing infak tersebut, sing nafkahi tersebut, itu 1 dirham yang ia keluarkan untuk kebutuhan perang, untuk perawatan, untuk berjalannya perang, utawa dikekno wong-wong sing sedang berperang dikasih nafkah. 1 dirhamnya tersebut iku dihitung kalian Gusti Allah sepadane kaya 700 dirham. Jadi 1 dirham sing dinafkahno kanggo wong sing berperang bela agama Gusti Allah
akan dilipat gandakan oleh Gusti Allah sebanyak 700 dirham. Wa man anfaqa ala nafsi, wa man utahe sawane wong anfaqa ala nafsi fil ghasbi. Terus barang siapa yang berinfak utawa ngasih nafkah dirinya sendiri, maksudnya orang tersebut ikut perang plus ngetokno harta. Nah, falahu bi kulli dirhamin sama umiati alfi dirhamin. Nah, dia mau kan uang sing orang melok perang tapi ngasih nafkah, ngasih infak kepada orang yang berperang. Iku dilipat gandakan Gusti Allah sebanyak 700. Lah iki sing kedua. Sing sapane wong kok ngasih infak kepada peperangan, maksudnya ketika berperang itu dia berinfak juga plus orang tersebut juga ikut perang. Falau bi kulli dirhamin sab'umi'ati alfi dirhamin. Maka orang tersebut yang berinfak kanggo awake, cara mana ngasih infak kanggo awake, memfasilitasi utawa dhek duwe bondo dinggo ngisi tenaga supaya bisa perang bela agama Allah. Nah, iki sing dimaksud infak ala nafsih ketika perang. Fala ubi kulli dirhamin sawa'u mi'ati alfi dirhamin. Maka bagi orang tersebut, bagi orang sing infak kanggo dirinya itu mau akan dilipat gandakan oleh Gusti Allah sebanyak 700.000 dirham. Sak dirham dilipat gandakan sebanyak 700.000. Walir ribatilan iku kedua netepi utawa njaga fisabilillah ing dalam agama Gusti Allah. Fadlun utawi keutamaan azimun kang agung. Terus kanggone wong sing jaga menjaga agama Gusti Allah, menjaga keamanane agama Gusti Allah. Ketika perang itu fadlun azim, maka bagi orang tersebut Gusti Allah akan ngasih fadlun azim, keutamaan sing agung. Bala ngendika sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin utahe njogo sedina fisabilillah ing dalam Gusti Allah. Afdhalu iku utama min alfi yaumin ketimbang saking 1000 dina fima ing dalam perkara siwa kang saliyane yaum. Minal manazili saking pira-pira panggonan. Terus dawuh Kanjeng Nabi malih, ribatu yaumin fisabilillah afdhalu min alfi yaumin fima siwahu minal manazil. Adapun menjaga agama Gusti Allah, menjaga keamanannya agama Gusti Allah dalam kurun waktu 1 hari itu lebih utama daripada 1000 hari, yang mana 1000 hari tersebut dilakukan selain hari itu mau, selain ribatu yaumin fi sabilillah afdal min alfi yaumin fi ma siwahu minal manazil. Menjaga agama Gusti Allah, menjaga keamanan agama Gusti Allah iku dalam sehari iku lebih utama daripada 1000 hari selain hari tersebut. Kayak ngono iku. Dadi iku termasuk keutamaane jihad fisabilillah, bela agama Gusti Allah. Wa rada anna man mata murabitan wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.